ክርስቶس كنجمرو إنا እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አምላክ ክብር ክንወይና እግዚአብሔር ይመስገን በምስጋና ቅድሜ ይቀርብና ሃሌሉያ በአምልኮ ቅድሜ እግዚአብሔር ክንቀርብና በዝረፍ ደዝ እግዚአብሔር ዕድል ስለዝሓበና ከነመስግኖ ሕጂ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ዕድል እዚ ይብና ለሞ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ዕድል ተጠቂምና نأملاخ أبقوائيو هاليلويا بحبرت كوينا خنبارو خوينا እግዚአብሔር ይመስገን نفسي نأملاخ أمسكنيو زتا قبرلك كله خاء አይትረስዑ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ قبرلنا كله ስለታ قبرن ስለዚህ ተقبرن نأملاخنا ስለ አምላኽነቱን ከነመስክነው ኢና ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ንበል ሃሌሉያ ብዙሕ ተገይርልና እዩ ሃሌሉያ ምሕረቱ በዚሕልና حجونا بزمهلاونا هاليلويا كابتي زقرمن زدنقنا እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝገበረ ግብሪ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ለዚና አምላኽ ተመስገን ክንብሉና ካብ ኩሉ خفو እንሓለው ካብ ኩሉ خفو ናይ ፀላእ መፈንጠራታት እናምለጠ ኣብ ዝብጽሕና ቤቱ መንገድና ሁሉ ሃሌሉያ ተቀጫጭሩ እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን ንበሉ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ነመስገን ካለና كبرن بكالنا سللوحات كاتمسكن እግዚአብሔር ስለቲ ጉስነት ካተመስገን እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ጓሳዬ ዝጎለን ኻየብለኝ አብሎ ሙዕሸኻ ይውዕለኒ ናብዛ ዓርፈሉ ማይውን ይመርሐኒ ሉ ባሪኻ እግዚአብሔር ንዓናውን ሎሚ ኾመ ኢኻ ሃሌሉያ ንዓናውን ኣብ ዘመንና ኾመ ኢኻ ኣብ ቅድሚ ገጸላእትና ማዕዲ ሱብሕ ማዕዲ ተሰርዓልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰናይና ዘይደልዩና ረአዩ ሃሌሉያ አቤትካ ነገርና دو تبل نسخة እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ስፍራ ደው ተብል ንስኻ ይኻሙ ተመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር በአኻነ መካሐለና በአኻነ ሕጎሳለና እግዚአብሔር ንባረኸካለና ሃሌሉያ ተመስገን እስኪ ንበሉ ሕዋተይ ዘይተገበረሉ ሰብ ወላ ሓደ የለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንኹሉ ንኃጢአተኛታትን ንጻድቃናትን ፀሐይ የብርቕ ሃሌሉያ ሓደ ዝኾነ አምላኽ ሃሌሉያ በሓደ ዝጥመት እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዘይተገብርሉ ሰብ የለን ሃሌሉያ ስለዚህ እቲ ጉዳይ ናይ ምርዳእና ዘይምርዳእን ጥራሕ ሕይወተይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዓብ ነገሪ ኣብ ህይወትና ዝገብር ሞ ተመስገን ንበሉ ሃሌሉያ ስለ ጥዕናና ተመስገን ሃሌሉያ بخلو أمسجنو تبعيل تتعرف له قال እግዚአብሔር بخلو أمسجنو هاليلويا 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 أوه أمسجنك هالنا እግዚአብሔር نباركك هالنا እግዚአብሔር ስለዝግብኦውን هاليلويا ስለተገብረልና ጥራሕ ዘይኮነ ስለዝግብኦውን እሱ አምላኽ ስለዝኾነ هاليلويا ካብ ዘመናት هاليلويا አምላኽ ስለዝኾነ በምስጋና ዝተመለአ ስለዝኾነ هاليلويا نحنا ون هاليلويا نملئ إنا زلنا حواتي هاليلويا برنسو مولي እግዚአብሔር ይመስገን اسكن نفسنا نعمسكن لو معنتي هاليلويا عدل رغيب كل خن نعمسكن نفسي نبلا እግዚአብሔር ይመስገን ካውሽጥና ዝኾነ መስጋናና ጎይታ ክሶም ዓደል ያለው በዝማዓልት እዚ هاليلويا እቲ ዘመስግነኒ ንሱ ይዘኽብረኒ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር መስጋናና هاليلويا ፍቅርና በመስጋናና ንግለጽ ኦ ተመስገን حلو عند حسبنا هاليلويا هاليلويا نحنا منين أحواتي كمان نبليسنا يكونان هاليلويا قلنا ندي بقى فقر እግዚአብሔር بزيحلنا محلة እግዚአብሔር بزيحلنا هاليلويا ጸጋ እግዚአብሔር بزيحلنا بزمهلاونا هاليلويا نحنا زي مسكننا يومك كمسكن እግዚአብሔር أبو هاليلويا هاليلويا بسباتي عبد زين حسب سبات هاليلويا እግዚአብሔር ግን ንخبر ነገር ዝሓረየና እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ خبر ዕጻት ጸውዓና ሃሌሉያ ካብ ኩሉ خفوء እናሰወረ ሃሌሉያ ዘመንና ናይ ምስጋና ዝገበሩ አምላኽ ክንመስግኖ ኢና ሃሌሉያ ቅጥር ሰርተህ እኔ እንዳይልህ ብኔ ተጠንቀቀ አቤት ጥበቃ
ከክፉ ሁሉ እስከ ዝድሓና ሰባት ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ዝተረዳእና ጥራ ሃሌሉያ አድነኛ አቤት ጥበቃ አቤት ጥበቃ ጥበቃ ያስደንቀኛል ከክፉ ሁሉ ኢየሱስ አድነኸኛል ከክፉ ሁሉ ራባናና ማዲያ አድነኸኛል ቅጥር ሰርተህ እኔን ከበህ እንዳይንህ ብሌን ኢየሱስ ተጠንቀቀህ አቤት ጥበቃ ጥበቃ ያስደንቀኛል ኢየሱስ ከክፉ ሁሉ አድነኸኛል ከክፉ ሁሉ አድነኸኛል ቅጥር ሰርተህ እኔን ከበህ እንዳይንህ ብሌን ኢየሱስ ተጠንቀቀህ አቤት ጥበቃ አቤት ጥበቃ ጥበቃ ያስደንቀኛል እኔ ኢየሱስ ከክፉ ሁሉ አድነኸኛል ሪባሻና ማጋላባ ጋላባ ዲያናሞስ ከክፉ ሁሉ አድነኸኛል አመንኩ ስትናገር አንተ እውነተኛ ነህ አንተ እውነተኛ ነህ አልጥልሽም በፍጹም አልተወሽም አልተወሽም ብለህ ኢየሱስ አመንኩ ስትናገር እሙን ሕዋቴ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ለእሙን ነው ጥራሕ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሐቀኛ አምላኽ ሃሌሉያ አይ ሓድገካን ይዕሽሽ ከቶ ኣይክብለካን ዝበለ አምላኽ ሃሌሉያ አመንሽ በፍጹም አልጥልሽም ብለኸኝ ሃሌሉያ አልጥልሽም ብለኸኝ በሕይወቴ ዘመን አንድን አምናለሁ ሲያምኑት ሚታመን እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው በሕይወቴ ዘመን ማንን አምናለሁ ሲያምኑት ሚታመን እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚታመን ልብ የሚጣልበት ኢየሱስ የሚወደድ ከኔ የሌለበት
የሚታመን ልብ የሚጣልበት የሚወደድ እንከን የሌለበት በሕይወቴ ዘመን ማንን አምናለሁ? ሲያምኑት የሚታመን እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ብቻ ነው። በሕይወቴ ዘመን ማንን አምናለሁ? ሲያምኑት የሚታመን እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ብቻ ነው። የሚታመን ልብ የሚጣልበት የሚወደድ እንከን የሌለበት የሚታመን ልብ የሚጣልበት የሚወደድ እንከን የሌለበት ሃሌሉያ ኢየሱስ እሙኒኻ እግዚአብሔር ንኣምልክ ሃሉና እግዚአብሔር ረባሻና ማጋላባዲያ ላባስያ የሚታመን ልብ የሚጣልበት የሚወደድ እንከን የሌለበት በሕይወቴ ዘመን ማንን አምናለሁ? ሲያምኑት የሚታመን እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ብቻ ነው። በሕይወቴ ዘመን ማንን አምናለሁ? ሲያምኑት የሚታመን አምላክና እሙኒ ሃሌሉያ አምላክና እሙኒ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ብቻ ነው። አመንኩ ስትናገር አንተ እውነተኛ ነህ። አንተ እውነተኛ ነህ። አልጥለሽም በፍጹም አልተውሽም። አመንኩ ስትናገር ሃሌሉያ አንተ እውነተኛ እሙኒ ሕዋቴ እግዚአብሔር አምላክና እሙኒ ሃሌሉያ ንተኣመኖ ሃሌሉያ እውነተኛ ነህ እግዚአብሔር አልጥለሽም በፍጹም አልተውሽም ብለኸኝ አልተውሽም ብለኸኝ ቅጥር ሰርተህ እኔን ከበህ እንዳይንህ ብሌን ተጠንቀቅ። ዋው ኢየሱስ ሃሌሉያ አቤት ጥበቃ ያስደንቀኛል። ከክፉ ሁሉ ባሻና ማጋና በዳናና ማስያ የስ ሃሌሉያ ከክፉ ሁሉ ኢየሱስ አድነኸኛል። ቅጥር ሰርተህ እኔን ከበህ እንዳይንህ ብሌን ተጠንቀቅ። ሻና ባዳላ ላባዲያና ሙሳ አቤት
أبو تمسكن هللويا هللويا إخواتي يا بمحلنا نيرنا نيكزي أبير حلوة نيكزي أبير رديء نيكزي أبير أبونت كاب قول عنتنا كاب هتعنتنا جميل زين عقلنا مستغامنا زي فنفننا هللويا هللويا أموني أملخنا أخواتي كم كزي أبير زبالة خوحي لنا هللويا أملخ داويت أموني وأملخنا أموني أخواتي هللويا سلازينا مسكنو سلازينا نبارخونا أملخنا هللويا بهواتي زمان ما ننامنالو سيامنوت ميتامن زيابير بچانو زيابير بچانو بهواتي سيامنوت ميتامن زيابير بچانو زيابير بچانو عمدر بدا عب زمنك شمتنا أموني خاك سيابير تمسكن نمسكنك حدونا مسكن يزلنا نعاخا أملخو يزلونا هللويا تمسكن نبلو حواتي بنفسنا نفسسنا بوشتنا تمسكن ناتسبسبنا خمزي تقبر اللهم ما يكوننا نحواتي كم تقبر اللهم سبات كوينا أكزي أبير يمسكن تمسكن اسكن بالبوشتنا هللويا لما عندي خاب مقرم رام هيوت واتينا بزح زقرم رمنا نقر كل خيلي جن بك تتقبر لنا يبزحك حواتي تتقبر لنا بقزي أبير هللويا اتي أمسك اللي تتقبر لنا قبر خمان أخولي هللويا هللويا أمسكن نبلوسك هللويا
يخبر العالم سمك يخبر باهلك كبر مسواتي كاتقبل سمك يخبر እግዚአብሔር 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 ካብ ሓመድ አልዒልካ ሰብ እንዲኻ ትገብር ንዝተረስዐ ንስኻ ትዝክር ስምካ ይኽበር እግዚአብሔር ካብ ሓመድ አልዒልካ ሰብ እንዲኻ ትገብር ንዝተረስዐ ንስኻ ትዝክር ስምካ ይኽበር እግዚአብሔር ካብ ሓመድ አልዒልካ ሰብ እንዲኻ ትገብር ንዝተረስዐ ንስኻ ትዝክር ስምካ ይኽበር እግዚአብሔር ስምካ ይኽበር ዘለዓለም ስምካ ሃሌሉያ ባህሉካ ክብር መስዋዕተይ ካትቐበል ስምካ ይኽበር ዘለዓለም ስምካ ይኽበር ባህሉካ ክብር መስዋዕተይ ካትቐበል ስምካ ይኽበር እግዚአብሔር 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 ስምካ ስሙ ይኽበር ሃሌሉያ ስምካ ይኽበር እግዚአብሔር 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 ሃሌሉያ ኢየሱስ ክብር እግዚአብሔር ስምካ ይኽበር ሃሌሉያ ስምካ ከውርያይን ስራሕካ ዝገበርካለይ በዚሑስ ምስጋና ንበካ ከናፍረይን ስምካ ከውርያይን ስራሕካ ዝገበርካለይ በዚሑ ምስጋና በካ ከናፍረይን ስምካ ከውርያይን ስራሕካ ዝገበርካለይ በዚሑስ ምስጋና ከናፍረይ ከናፍረይን ስምካ ከውርያይን ስራሕካ ዝገበርካለይ በዚሑስ ምስጋና ይህበካ ከናፍረይ ከናፍረይን ስምካ ከውርያይን ስራሕካ ዝገበርካለይ በዚሑስ ምስጋና ወኸናፍርና ሃሌሉያ ከናፍረይን ስምካ ከውርያይን ስራሕካ
زقبرك علي بزيحوس مسكانا بك سمكا يخبر እግዚአብሔር እስከ እንዳخبرنا يا هاليلويا እስከ አምልኮና እንዳቀረብና በቅድሚው ሃሌሉያ እናፈስስናሉ ሃሌሉያ ስምካ ይخبر እግዚአብሔር ስምካ ይخبر እግዚአብሔር ስምካ ይخبر እግዚአብሔር ስምካ ይخبر እግዚአብሔር ህንታይ ሞክብ ህንታይ ዝቕርቦ ውዕለትካት ካብ ዓቕመይ ንላዕልዩ ኾይኑ ኢየሱስ እንታይ ዝቕርቦ ውዕለትካስ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ ኾይኑ ካብ ሓመድ ኣልዒልካ ሰብ እንዲኻ ትገብር ንዝተረስዐ ንስኻ ትዝክር ስምካ ይኽበር እግዚአብሔር ካብ ሓመድ ኣልዒልካ ሰብ እንዲኻ ትገብር ንዝተረስዐ ንስኻ ተኽብር ስምካ ይኽበር እግዚአብሔር ካብ ሓመድ ኣልዒልካ ሰብ እንዲኻ ትገብር ንዝተረስዐ ንስኻ ትዝክር ስምካ ይኽበር እግዚአብሔር ስምካ ይኽበር ዝገበርክ ኣለይ በዚሑስ ምስጋና እበካ ከናፍረይ ስምካ ከውርያይ ዝገበርክ ኣለይ በዚሑስ ምስጋና مسجنا يا هاليلويا كبرنا حبنا يا هاليلويا سجبرك علي بزيحوس مسجنا قرب لك كنافرين سمك كوريا سجبرك علي بزيحوس مسجنا ኢየሱስ ንስኻ ክትንቀቕ ኣለይ ክትኮነኒ ጎይታዬ ኣምላኸይ ኣነ መን እየ ቤተይ ከተያ ስራሕ ራሕካለይ እናሓደረ የደንቐኒ
بيتيك انتيا زرح راح كلي نحادري يقربني كموت مترفي أنا مالي بيتيك انتيا زرح راح كلي نحادري يقربني كموت مترفي يسوس نسمعك تنتبهي كتكونني قويتاي أملك أنا مالي بيتيك انتيا زرح راح كلي نحادري يقربني كموت مترفي أنا مالي بيتيك انتيا زرح راح كلي نحادري يقربني كموت مترفي أملخك تقبرك علي أملخك وشتي بحرتك بفتحك أملخك وشتي بحرتك بفتحك يسوس نسخك تنقف علي كتكونني ويتاي أملقي أنا ماني بيتيك انتيا زرح راح علي نحادري يقربني كموت مترفي أنا ماني بيتيك انتيا زرح راح علي نحادري يقربني كموت مترفي أملخك وشتي بحرتك بفتحك علي أملخك وشتي سكيرة تقبرك علي أملخك وشتي بحرتك بفتحك علي أملخك وشتي سكيرة تقبرك علي يقرمني عبس يقرمني فقرك نحي ماري خني زتقرمي يقرمني عبس يقرمني فقرك نحي ماري خني يقرمني يسوس يقرمني محرتك نحي ماري خني يقرمني عناس يقرمني فقرك نحي ماري خني يقرمني عناس يقرمني محرتك نحي ماري يسوس نسخك تنقق علي كتكونني ويتاي أملقي أنا ماني بيتيك انتيا زرح راح كلي نحادري يقربني كموت مترفي أنا مالي بيتيك انتيا زرح راح كلي نحادري يقربني كموت مترفي يسوس نسخك تنقق علي كتكونني ويتاي أنا مالي بيتيك انتيا زرح راح يقربني كموت مترفي
زمني كله قويتا يسوس كبرك هاللويا هاللويا خملخك يا يسوس فتوكاي أبوي فتوكاي زمني كله قويتا يسوس أفكرك هاي أنا يفكرك هاي زمني كله قويتا يسوس أفكرك هاي فتوك هاي أنا يفتوك هاي زمني كله قويتا يسوس فتوك هاي أوه تفتو إيخا يسوس تفتو إيخا يسوس تفكريها أوه يسوس تفتويها هاللويا هاللويا أسكنهم لك أحواتين إذا أملقسي هاللويا نفكرك هاينا يسوس نفتوك هاينا يسوس فتوك هاي عني فكرك هاي عني فتوك هاي عني هاللويا هاليلويا فتوكاي أنا إفكركاي أنا فتوكاي أنا تفتقي يا يسوس كتملخ يقبعك يا يسوس نفكركاي نعبو هاليلويا دك خافقرنا نقلت لك علينا يا يسوس عمل خونا نعخا يخون نبلا لنا بابي هاليلويا هاليلويا فقر يسوس بقى عوشتنا خويني ينبعنا هاليلويا ابرنا أملاخ يخون سكنا ملخينا مليسنا خاك تأبير المسكن أوجنا هاللويا أملاخي حقن بلينا هاللويا እግዚአብሔር أملاخي نقوسي እግዚአብሔር أملاخي نقوسي እግዚአብሔር አምላኸይ ንጉሰይ እግዚአብሔር አምላኸይ መን አምላኽና ንጉሰይ ተመስገን 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 ሃሌሉያ ተመስገን Tመስገን
ቅዱስ ከረነይ ሸይመካ ሃሃይ ተመስገን ንጉሰይ ኢኻ ንስኻ ሃሃይ ተመስገን ኣብ ዙፋን ልበይ ተቐመጥ ሃሃይ ተመስገን ከም ዝደለኻ ኣስፋሕ ኣፊሕካ ሃሃይ ተመስገን ኣነ ናትካይ ድሕሪ ደጊም 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 እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንጉሰይ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንጉሰይ بصلوت حنسا أبغوي تاخن كربينا
زلالماوي زخونكا እግዚአብሔር አምላኽና በዛን ጎዚያ ነመስግነካን ነኽብረካን አሎና ኩሉ ኽብርና አኻ ይኹን ጎይታ ብስምካ ተአኪብና አሎና ስምካ ብተጸዋዓሉ ንስኻ ውለኻ እጁና ማእከልና ለኻ አውሽጥ ስምካ አቲና አለና ወእግዚአብሔር አምላኽና በዚ መዓልት እዚ ተአኪብና አብዚ ሶሙን እዚ ዝገበርካልና እናጸብጸብና ንአኻ ኸነምልኸካ ክንሰግደልካ ክንኽብረካ ክንውድሰካ እግዚአብሔር አምላኽና እዚ ጸጋ እዚ አባና ስለ ዘፍሰስካዮ ክብሪ ሁሉ ንአኻ ንበካሎና ንአምልኾና ስግደትና ተቀቢልካዮ አምላኽና ክትከውን በአና ክትጽዋዕ ዘይሓፈርካ እግዚአብሔር ቆጢርካና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ እነሆ ብስምና ፈሊጥካና ናትካ ጌርካና ብሩር ወይ ብወርቂ ዘይኮነ ብኽቡር ደም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓዲካና ኣብ መንግሥትኻ ርስቲ ሂብካና ኣብ ኣጸድካ ተኺልካና እግዚአብሔር ስለዝረኸብናዮ በረኸት እዚ ኩሉ ጸብጺብና እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ሁሉ ንአኻ ንበካሎና ዝተመሓርና ህዝቢ ስለ ዝኾንና ኃጢአቶም ተሓደገሎም ብፁዓን ስለ ዝገበርካና እግዚአብሔር አምላኽና ኃጢአትና ወሲድካ ጽድቅናትካ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኸደንካና ምስቶም ቅዱሳን ጻድቃን ስለ ዝጸብጸብካናን ስለ ዝቖጸርካናን ዘይግባአና ክብሪ ስለ ዝረኸብና እግዚአብሔር ክብሪ ሁሉ ንአኻ ንበካ እግዚአብሔር አምላኽና ሕጂ ድማ ጎይታ ኣብ ማእከልና ተረኺብካ ምሳና እናዳህሰስካና ብመንፈስካ ንልብና ከተረስርሶ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ቁጻርና ክትፈትሖ ማሕለኻታት ዘበለ ኩሉ ክትብጥሶ ጾር ዘበለ ኩሉ ኸንከራሩ ወእግዚአብሔር በዚ መዓልቲ እዚ ክትፈትሐና ስጋውን መንፈሳውን ፈውሲ ክትበና እግዚአብሔር በዛ ሰዓት እዚኣ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልሎና እግዚአብሔር አምላኽና እነሆ ኣብዚ መጺእና ኣለና ተኣኪብና ኣለና ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ንብል ንስኻ ዘይብሉ ንስኻ ዘይትወፅእ እንተኾንካ ይትረፈና ከም ዝበለ ህላውነትካ እንድሕር ምሳና ዘይከውን ኮይኑ ምእካብና ኾንቲ እሞ ልዑል ኩሉ ንስኻ ኣብዚ ቦታ እዚ ክትርከብ ዝደለኻዮ ክትገብር እግዚአብሔር ርእስና ኣሕሊፍና ንኣኻ ንህብ ኩሉ ህይወትና ንኣኻ ንህብ እዚ ቦታ እዚ ንኣኻ ንህብ እዚ ህዝቢ እዚ ናትካ እዩ እዚ ግዜ እዚ እውን ናትካ እዩ እግዚአብሔር ከም ዝደለኻ ጌርካ ክትዓይም ማእከልና መንፈስ ቅዱስ ባሂሉካ ማእከልና ክትመላለስ ልብ ነፍስ ወከፍና ከተዕርፎ ናይ ውሽጢ መዓሙቕ ትርዳእ ጎይታ ንስኻ ኢኻ እሞ ብመስመር ዝከታተሉ ወእግዚአብሔር ኣብ ኣጸድካ ኣብዚ ቦታ እዚ ዘለው መንፈስ ቅዱስ ንነፍሲ ወከፍና ክትበጽሓና ከምቲ ዝመጻእናዮ እግዚአብሔር ከይንኸይድ ለውጥ ክኸውን ምትንኻፍ ምሳኻ ክኸውን ወእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት በረኸትካ ክትመልአና እግዚአብሔር ሓይልኻ ማእከልና ክግለጽ ዝሓመመ ብሕሙሙ ኣይመለስ ሕቶ ዘለዎ ምስ ሕትኡ ኣይመለስ ጾር ዝኸበዶ ምስ ጾሩ ኣይመለስ ለውጥ ይኹን ናትካ ምትንካፍ ይኹን ዕረፍትን ሰላምን ይምጻእ ወእግዚአብሔር ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ቦታ ዝውረሶ ህዝብኻ ውረሶ ናትካ ህዝቢ እዩ ስኻ ጽሮ ስኻ ተሰከሞ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ኽብርና ኢኻ ንበካሎና ብስግደት በአምልኾ ቅድሜኻ እግዚአብሔር ክንፈስስ ከም ዝጸናሕና ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ካብቲ ዝሃብካና መቒልና ክንህብ ዕሽርናን ምባእናን ከም መስዋዕቲ ኣምልኾ ነምጽእ ኣለና እሞ ከም ጥዑም ጨና ጌርካ ስኻ ክትቅበሎ ኣብ ሃጓፍና ኣብ ጎደሎና ኩሉ እግዚአብሔር ክትመጽእ ዘድልየና ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ክትርከበልና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልሎና ኩሉ ኽብሪ ንስምካ ብሽም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኩልኹም ብሩኻት እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ናብ ቤት እግዚአብሔር ዕሽርናን ምባእናን እናመጻእና ክንህቢና ድሕሪኡ መተንባህታታት እናበልኩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ከይድ እግዚአብሔር ይኹን ቅልጥፍ ኢልና ሰዓታትና ምእንቲ ክንጥቀመሉ
ዛና በሽርናን ሞባእናን ጎይታ ክንህብና አምላኽ ይኹን መጀመሪያ ጊዜ ዝመጽእ ጋሻ እንተለና ሰላም ክንብል ንደሊ ጎይታ ይባረኽ ድሕሪ ነዊሕ ጊዜ ንመጀመርያ ገጽኩም ዝረአና ኣብ ማእከልና ኣለኹም እግዚኣብሔር ይባረኽኩም ብመስመር ትከታተሉ ዘለኹም ድማ ኣብ ዘለኹሞ እግዚኣብሔር ይባረኽኩም እግዚኣብሔር ምሳኹም ይኹን ክልተ መተንባህታ ኣለዋኒ እተን መተንባህታታት ድማ ሓንቲ ቀዳመይቲ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ዕለት 24 ናይ ወለድን መምሃራንን ጊዜ ክህልዩ ወለድን መምሃራን ሳንዴይ ስኩል እቲ ዕላማ ከዓ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውግእ ከመይ ከምንዋጋእ ስለ ደቅና እቶም ወለዲ ከምኡ ክንመሃር ከቢድ ጉዕዞ እዩ ናይ ቤተሰብ ኣበይ ጀሚሮም ኣበይ ከም ዝውድኡ ኣይንፈልጥን ኢና እቲ መዕረፊኦም እግዚአብሔር ይፈልጦ እዩ ግን ንዓና ዝግባአና ሓላፍነትን ስራሕን ስለ ዘሎ ንደቅና ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ንቆልዓ እታ ዝኸደላ መገዲ ታምደሞ ምስ ዓበየ ካብኣ ኣይከግልስን እዩ ስለ ዝብል ከመይ ጌርና እታ መገዲ ኣምላኽ ነላምዶም ዘለናዮ ዓዲ እቲ ሲስተም ከዓ ከቢድ ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርና ንደቅና ኣብ ዘሎ ኩነታት ስዒሮም ወፁ ከም ኣምላኽ ዝደልዮም ከመይ ኢሎም ይኾኑቶም ወለዲ ክንዕጠቕ ይግባአና ክንፈልጥ ይግባአና ኩሉ ንፈልጦ ኢልና ክንሓስብ ኣይግባእን ምንም ኣይንፈልጥን ኢና ብፍላይ ንሕና ስደተኛታት ስለ ዝኾንና ኣብዘይ ዓድና ኣብዘይ ባህልና ኣብዘይ ቋንቋና ኢና ዘለና ንቆልዑ ምዕባይ ቀሊል ኣይኮነን ንዓና ከቢድ እዩ ምክንያቱ ስለዚ ንፈልጦት ሲስተም ደቅና ዝሓልፍዎ እውን ኣይርዳእናን እዩ ዋላ እንተነገሩና እውን ኣይርዳእናን እዩ ለወደይ ኣይርዳእካን እዩ ብለና ሓቂ እዩ ተሓሰብኮ ከዓ ዘይርዳእኒ ምዃኑ ፈሊጠ እዮ ብዛዕባ ዓደይ ኣብቲ ኣኽርያ ናቱ እንተነጊሮም ንኩሉ ክነግሮም ይኽእል እየ ኣብዚ ግን ዘይዓበ ኩሉ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘይርዳእኒ ነገር ከም ዘሎ እፈልጥ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ኮዱ ዘጋጥሞም ኣብ ኮሌጅ ኮዱ ዘጋጥሞም ጃያንት ዝኾነ ጸላኢ ጎልያድ እዩ ኣብኡ ዝጸንሖም ኮፍ ኢሉ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ንዕጥቆም ከመይ ጌርና ነግርሖም ከመይ ጌርና ነለብሞም ከመይ ጌሮም ከም ዝዋግኡ ከመይ ጌርና ንዕጥቆም ወለዲ ከንዕጥቆም እዩ ዘሎና ማለት እዩ ዓፂቑና ንሰዶም ምስ ከዱ ድማ ከምቲ ተዓጠቕዎ እዮም ክስዕሩ ይኽእሉ እዮም ተዚዕጠቕናዮም ዘይመኽርናዮም ዘይመሃርናዮም ዘይመዓድናዮም ግን ዝመኽሮም ዝምዕዶም ብዙሕ ኣሎ እቲ ዝመኽርዎም ዝምዕድዎም ከዓ ካሊእ ብዙሕ ነገራት እዩ ስለዚ ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ከም ቃል ኣምላኽ ጌርና ክንዕብዮም እንታይ ክንገብር ከም ዝግባአና ክንፈልጥ ስለዚ ኩላህና ወለዲ በብዘለና ዝመጽእ ዘሎ ሰዓት 4 PM ብዙም ክንከታተሎ እቲ ናይ ዙም ኣድራሻ ኩልኹም ክወሃበኩም እሞ ተኸታተልዎ ኢኹም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልኣይ ድማ እንታይ ጀሚርና ኣለና ቱተሪንግ ንደቅና ብትምህርቲ ከይድሕሩ ሓገዝ ስለ ዘድልዮም ደቅና ባዕሎም ተዓጢቆም ኣለው ትማሊ ቀዳም ኣብዚ ይጽበያ ነይረን ተን ክምህራ ዝተመደባ ማለት እዩ ግና ቆልዑ ይመፁን ክመሃሩ ምናልባት ጽቡቕ ጌርና ንምህሮም ስለ ዘለና ኣየድልዮምን ኢልና ኢና ንኸውን ወይ ድማ እዚ ኮሮና ቫይረስ ኣብ እግርና መሓለኻ እንዲጌርልና ዘሎ ንሱ እውን ሒዙና ክኸውን ፈሪህና እውን ክንከውን ንኽእል ኢና ብዝኾነ ኮይኑ ግና እታ ቤተ ክርስቲያን ሓገዝ ክትገብር ተዳልያ ኣላ እቶም ደቅና ተዳልዮም ኣለው ስለዚ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም እውን ሰዓት 10 AM ናይ ንግሆ ደቅና ክመሃሩ ሰርሕዎ ሆምወርክ ቁርብ ክብድ ኢሉ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ትምህርቲ ነገር መፂኦም ተተሓገዙ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ነምፃእዮም መሃሩ ንጎይታ ኣሚንና ነምፃእዮም ስጋ ሕጂ ተሓሊና ዘለና
بأملاخي كبرنا أملاخي يكون لازم قبأنا نقبر فيس ماسك قبوري لو منا تم ديستانس قبوري لو منا أخلقها أبلبها لها نابلنا تزقبأنا نقبرنا لحرق النجزية بير كان حد قوي يصبو مغنياتو نسونت زي حلي كاس ولا حنتي حلو تنخونتي نوقح عنتوي كزمر كلا حبتنا كتر سرته جاتو نيرا كتر سرته نين انت هاتبل عند عينه بلين تتنققه አቤት ጥበቃ ያስደንቀኛል ይላል መዝሙሩ ነውም መዘመራን ስለዚህ ግብረ حلوة አምላክ يحلونا አምላክ يحلونا አምላክ يحلهم እትምጥንቃቅና هنا እኹል ከም ዘይኮነሲ ሁሉቲ እና ተጠንቀቁ እንደዮም ብዙሕ ነገር ኮይኖም ዘለው ተጥንቃቀ ንግበር ያዳ ግን እግዚአብሔር አምላክ ንእመን ነው እግዚአብሔር ከሕልወና ነገርና ሁሉ ነው ሀብ ክብርና አምላክ ስለዚህ ደቅና ከማሩ ቀዳም ካብ ሰዓት 10 ንምጻዮም ይማሩ ንምከሮም ትጉምትናይ ማስክ ክገብሩ ዲዩ ሰልፍ ዲስታንስ ክገብሩ ዲዩ ንምዓዶም ከም ገይሮም ግን ይማሩ ክብርና አምላክ ይኹን صباح كوجحي آمين كله كحلفي دون كحلفي كبرنا أملاك كابزلنا يا حفيلنا قال قويتا كن مهارنا تتسمينان هرر إلنان مسانا لو قال قويتا سمعينا تعرف قدسنا مجمريان لعلب بلنا حدا أواج مسأوجنا يناف قال أملاك كن كيدينا زي صحاف قدس زي ناتيو يتعابو تصحيفو زولو كل قنا قال أملاخ كم زخونه بملؤ لبي يا أمنوه آمين افتزل لنا يا دويلنا خلنا بلغت يعقوب معراف كلته بابتغسع عسران حادن جميرنا تنريو إنا ساع عسران شدشتن أبراهام أبونادو معراف كلت يعقوب كاب تغسي عسران حدن قاع تغسي عسران شدشتن أبراهام أبونادو نيساق ودو أمسوئي مساق ربو بقبرو عيد صدقن امنت مسقبرو خوينا كم زعايت امنت بقبر غيراون كم اتفتسمت تريو اللهم ريلوخا اتا ابراهام لاملاخ امونمون نصدق خوينو تقصرلو زبل صحف تفصمه فقور املاخ وانت باهله سب بغبري كم زصدق بامنت راي كم زيكونه تريلوخم وموها رهاب اتا امنزرا نتوم لؤخات مستقبلتهم بخالق مقدون مسوصاتهم بقبرادو عيد صدقتن بارك سقاب زي منفس موت كم زخونه كمون امنت بزي قبري موت يا حد سير صولت كنصلينا يا بهير املاخنا نقالكا قلهالنا ابقالكا زلو مستير قلصلنا كلهم دقخي كاب እግዚአብሔር كمهاريوم سلام دقخا عبك خونيو كم تبهله በዛ ሰዓት እግዚአብሔር ንስኻ መሃረና ንስኻ ተዛረበና ንውሽጥና ንስኻ ስማዓዮ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንስኻ ተዛረብካዮ ህዝቢ ከይተለወጠ አይተርፍን እሞ እግዚአብሔር ስጋ እንደምንጸጥ ክብል መንፈስካ ግና ከስማዓና መንፈስ ነታ ማህበር ዝብላ ሁሉ ክትብል እግዚአብሔር ታ ማህበር ጋር ክትሰማዓካ ጎይታ ሰራዊት አቦ ክትረዳና በመንፈስ ማእከልና ክትመላለስ لنبنا مرنا حسابنا نسخاخ تحلوه وجزيابهرنا حليفنا نبكى لنا كل خبر نسمك يخون بشم يسوس آمين أبزل لنا يوقف كنبلينا لو معلتي إن ريو ابنة قبرن بزملكاتيو فتحطو بأمنة رايدينا ندحن ويس قبرخن وسخالونا زبلي بأمنة رايدينا ندحن ويس قبري كن وسخ قالونا أبزي تقصزي هواريا يعقوب أبنت أبونا أبراهام
እምነት አቦና አብርሃም አብነት እታ ሐቀኛ እተድሕን እምነት ከም ዝኾነት እዩ ዝምስክረልና ዘሎ እታ ሐቀኛ እተድሕን እምነት ከመይ ከም ትመስል ክነግረና ከሎ ናይ አብርሃም እምነት እዩ ዝነግረና ዘሎ እምነት አብርሃም ከም አብነት ገይሩ ዝተጠቕመሉ ምኽንያት ድማ እቶም ተቐበልቲ መልእኽቱ አይሁዳውያን ስለ ዝኾኑ ምእንቲ ክሰምዑዎ ኢሉ ኣይኮነን አቦኦም አብርሃም ስለ ዝኾነ አቦና አብርሃም ኢሎም ዝምክሑ ሰባት ስለ ዝኾኑ ነቲ መልእኽቱ ተቐባልነት ክረክብ ኢሉ ይኮነን ንአብርሃም ከም አብነት ገይሩ ሐዋርያ ያዕቆብ ዘቕረቦ እምነት አቦና አብርሃም ሲ አብነት እታ ንኹሉ ዓሌታት ምድሪ ንህዝብን አሕዛብን እተድሕን ሐቀኛ እምነት ከም ዝኾነ እዩ ቃል አምላኽ ዝነግረና እምነት አብርሃም ንአይሁዳውያን ጥራይ ዘይኮነን ንኹሉ ዓሌት አብነት ዝኾነት ንአሕዛብን ንህዝብን ንኹሉ ዓሌት እታ ዝድሕነላ ኩሉ ዓሌት ዝድሕነላ እምነት ናይ አብርሃም እምነት ከም እትመስል ንምርአይ እዩ ተጠቒሙ ቃል አምላኽ እውን ክነግረና ከሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 11 ነቶም ጽድቂ ምእንቲ ክቁፀረሎም ኢሎም ከይተገዝሩ ከለዉ ዝኣምኑ ኩሎም አቦኦም ምእንቲ ክኸውን ሲ ንማሕተም እታ ብዘይ ግዝረት ከሎ ዝረኸባ ጽድቂ እምነት ናይ ግዝረት መፈለጥታት ገበረ ወይ ተቐበለ ይብለና ጽድቂ ተቆፀረሉ አብርሃም ቅድሚ ግዝረት ከም ዝኾነ ስለዚ ንዘይ ጉዙራት እውን ይውክል ምዃኑ እታ እምነት ንዘይ ጉዙራትን ንጉዙራትን እተድሕን እምነት ደረት ዘይብላ ንኹሉ ዓሌት ከም ዝኾነት ይነግረና ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3 እውን እምበኣርከ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ንሳቶም ደቂ አብርሃም እዮም ይብለና ስለዚ እምነት አብርሃም ንህዝብን አሕዛብን እትውክል ህያውን ሐቀኛን ዝኾነት ኣብ ቅድሚ አምላኽ ቅብልትን እተድሕንን እምነት ከም ዝኾነት እዚ ጥቕሲ እዚ ይእምተልና ኣሎ እቲ ብምኽንያት ኃጢአት ካብ ክብሪ አምላኽ ዝወደቐ ወዲ ሰብ ንምድሓን ዘብቅዕ ገለ ነገር ገለ ሰናይ ከም ዘይብሉ ገለ ዓቕሚ ገለ ብቕዓት ወይ ሓንቲ ነቑጣ የውጣ ተኣክል ሰናይ ግብሪ ንምድሓኑ ክገብር ከም ዘይክእል እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህረና ሰብ ንርእሱ ከድሕና ብሰናይ ግብሩ ክድሕን ከም ዘይክእል መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህረና ሰብ ሓንሳ ንሓዋሩ ብኃጢአት ስለ ዝደኸመ ብኽእለቱ ብሰናይ ግብሩ ተቓሊሱ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ፍጹም ጻድቕ ዝኾነ አምላኽ ክቐርብ ነፍሱ ወይ ርእሱ ከጽድቅ ከም ዘይክእል ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ኣዳዕዲዑ እዩ ዘፍልጠና ንኽጸድቕ ኢሉ ዝገብሮ ሰናይ እኳ ንወዲ ሰብ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ቅቡል ክገብሮ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ሰናይ ግብሩ ከጽድቆ ኢሉ ዝገብሮ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ፉንፉን ከም ዝኾነ ቃል አምላኽ ዝነግረና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 64 ካብ 6 ጀሚርና ክንርኢ ከላና ኩላትና ከም ሓደ ርኹስ ኮና ብዘሎ ጽድቅና ከዓ ከም ጽዮቕ ክዳን እዩ ጽድቅና እኳ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ከም ጽዮቕ ክዳን እዩ ሰናይ ግብርና ኣብ ቅድሚ አምላኽ ንዓና ክጽድቐና ኢልና እንገብሮ ኩሉ ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግና ቅቡል ከም ዘይኮነ ይነግረና ኩላትና ከም ቆጽሊ ቐምሰልና ኣበሳና ድማ ከም ንፋስ ይብቁፀና ገጽካ ኸዊልካልና ብሰረ ኣበሳና ከዓ ደርቢኻና ኢኻ እሞ ስምካ ዝጽውዕና ኣኻ ክሕዝ ኢሉ ዝትንስእን ሓደ እኳ የልቦን ይብል ክዛረብ ከሎ ብዚ ቃል እዚ ኣብ እንግሊዝኛ እንተርኢናዮ ኣብ ትሕቲ ሓይሊ ኃጢአት ኢና ዘለና ይብል ሓይሊ ኃጢአት ገዚኡና እዩ ዘሎ ሓይሊ ኃጢአት ገዚኡና ስለ ዘሎ ገለ ጽቡቕ ነገር ክንገብር እንተደለናስ ኣብ ትሕቲ ሓይሊ ኃጢአት ስለ ዝኾንና ሓይሊ ኃጢአት ገዚኡና ስለ ዘሎስ ዝገበርና እንተገበርና ንርእስና ከነጽድቕ ብፍጹም ኣይንኽእልን ኢና ይብል ከም ዘሎ ነቕልበሉ ኣብ ሮሜ እውን ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 3 ግናኸ ኩሉ ኣፍ ምእንቲ ክዕጾ ኩሉ ዓለም እውን ትሕቲ ፍርዲ ኣምላኽ ክትከውንሲ እቲ ሕጊ ዝብሎ ዘበለ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ከም ዝዛረብ ንፈልጥ ኢና ሕግስ ኃጢአት እዩ ዘፍልጥ እሞ
ስለዚህ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የልቦን ሕጊ ብምሕላው ክጸድቕ ዝኽእል ስጋ ካብ ዝለበሰ ኢልወሎ ኩሉ ወዲ ኣዳም ክጸድቕ ብግብሩ ከም ዘይክእል ይነግረና ቀፂሉ ብጥቕሲ 21 ናብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ሕጂ ግና እቲ ብሕግን ነቢያትን እተመስከረሉ ጽድቂ ኣምላኽ ብዘይ ሕጊ ተገልጸ ማለት ጽድቂ ኣምላኽ ብምእማን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ እዩ በዚ ሌላን ጉሌላን የልቦን ኢሉ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ምንም ክንገብር ከም ዘይንኽእል ብሓጢኣት እተኣሰርና ጽድቂ ንኣና ኸነምጽእ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብቑዓት ኮይንና ክንርከብ ዘይንኽእል ኣብ ትሕቲ ሓይሊ ሓጢኣት ተገዛእና ስለ ዝኾንና ዝገበርና እንተገበርናስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፍጹም ብቑዓት ኮይንና ንጽድቂ ኣምላኽ ዓጊብና ብቑዓት ተባሂልና ክንጽዋዕ ከም ዘይንኽእል ይነግረና እቲ ብሕግን ብነቢያትን እተመስከረሉ ብዘይ ሕጊ ተገልጸ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ጽድቂ ኣምላኽ ብኡ ምእማን ከም ትርከብ ብእምነት ከም ትርከብ ይነግረና ኣሎ ስለዚ ሰብ ሕጊ ብምሕላው ኩሉ ግብሪ ሰናይ ብምግባር ንጽድቂ ኣምላኽ ክረኽባ ኣይክእልን እዩ ጽድቂ ብእምነት ብጸጋ ጥራሕ እዩ ካብ ኣምላኽ ዝርከብ እዚ ሓቂ እዚ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንተላይ ርግጽ ኮይኑ ኢና እንረኽቦ ምድር ኣብ ብሉይ ኪዳን ብምሕላው ሕጊ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ብጸጋ ዝብል ኣምር መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ኣይኮነን ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣምላኽ ንሰብ ዝሓተቶ ብኡ ኸኣምን እምበር ምእንቲ ክጸድቕ ኣምላኽ ክቕበሎ ግብሪ ጽድቂ ክገብር ኣይሓተቶን ኣብ ኩሉ ዘመን ኣምላኽ ንምድሓን ደቂ ሰባት ዝሓተቶ ነገር ብኡ ኸኣምኑ ጥራይ እምበር ግብሪ ገይሮም ክጸድቁ ኣይሓተተን ኣይኣዘዘን ካብ ዘለዓለም እግዚኣብሔር ጽድቂ ዝርከበሉ መገዲ ብሕጊ እዩ ብምግባር ሰናይ ኢሉ ኣይተዛረበን በእምነት ጥራይ ከም እንድሕን ይተዛሪቡ እዚ ሓቂ እዚ ድማ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ደቂ ሰባት ብዘይካ ብእምነት ብኻልእ ንኣምላኽ ክሕጉስዎ ወይ ክምርዎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብቑዓት ኮይኖም ክርከቡ ከም ዘይክእሉ ኣሚቱልና ኣሎ ብእምነት ጥራይ ኢሉና ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ 1-6 ተንቢብና እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳእ እያ ምስ በለ ብኡ እዩ እቶም ዓበይቲ እተመስከረሎም ይብል ብምንታይ እዩ ተመስኪርሎም በእምነት እዩ ተመስኪርሎም በእምነት እዮም ጸዲቖም በእምነት አብርሃም ጸዲቑ በእምነት ዳንኤል ጸዲቑ በእምነት ሄኖክ ግዒዙ ጸዲቑ በእምነት ዳንኤል ጸዲቑ በእምነት ከም ዝጸደቑ እምበር ብግብሮም ከም ዘይጸደቑ እዩ ዝነግረና ቀፂሉ ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም እተፈጥረት ከምኡውን እቲ ዝርአ ካብ ዘይርአ ከም ዝኾነ በእምነት ነስተውዕሎ ኣለና ኣቤል ካብ መስዋዕቲ ቃኤል ዝበልጽ መስዋዕትን ኣምላኽ በእምነት ኣቕረበ ኣምላኽ ብናይ ምባኡ ክምስክረሉ ከሎ ጻድቕ ምዃኑ ብኣኣ ተመስከረሉ ኣቤል መስዋዕቲ ከቕርብ ከሎ ጽቡቕ መስዋዕቲ ስለ ዘቕረበ ኣይኮነን ኣምላኽ ጽድቂ ዝቖፀረሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞጎስ ዝረኸበ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎስ ብመስዋዕቱ ዘይኮነስ ብእምነቱ እዩ ኣምላኽ ጽድቂ ቆፂሩሉ ንኣቤል ይብለና ብሙት ከሎ ኸዓ ገና ብኣኣ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ በየነይትታ ብኣኣ ትብል ብእምነቱ ይዛረብ ከም ዘሎ ይዛረብ ብእምነቱ ሄኖክ ሞት ምእንቲ ኸይርኢ ብእምነት ገዓዘ ብግብሩ ይኮነን ቅድሚ ምግዓዙ ንኣምላኽ ከም ዘስመረ ተመስኪሩሉ ነበረ እሞ ኣምላኽ ስለ ዘገዓዞ ኣይተረኽበን ሄኖክ ተመስከረሉ ብምንታይ እዩ ብእምነቱ እዩ ድሕሪኡ ክነግረና ከሎ ብእምነት ይገዓዘ ምስ በለ ብዛዕባ ሄኖክ ክዛረብ ከሎ ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን ኢሉ ሄኖክ ንኣምላኽ ብእምነቱ ከም ዘስመረ ይነግር ንኣምላኽ እነስምረሉ ንኣምላኽ እንረኽበሉ ጽድቂ ኣምላኽ እንቕበለሉ መገዲ እምነት ከም ዝኾነ ይመጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ስለዚ ምድሓን ወይ ጽድቂ ብእምነት ብጸጋ ከም ዝኾነ እምበር ብግብሪ ከም ዘይኮነ መጽሓፍ ቅዱስ ድግ ኣቢልዩ ዝምህረና ሐዋርያ ያዕቆብ ኣብዚ ሕጂ ክነግረና ከሎ ግና አብርሃም አቦናዶ ብግብሩ ኣይጸደቐን ይብለና
አለው እዛ አብዝ በግብሩ ዶ አይጸደቀን ዝብል ሐረግ ምስት በእምነት ዩ ሰብ ዝጸድቅ በግብረ አይኮነን ዝብል ቀንድ መልእክቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ይጻረር ዶ የለን ክንብል ንኽእሊና ብዙሓት መምሃራን ናይ መጽሐፍ ቅዱስና ዝብሉውን ነዚ ጥቅስ እዚ ጠቂሶም ሰብ ብሰናይ ግብሩ ዩ ዝጸድቅ ኢሎም በመምሃር ንብዙሓት ሰባት ወጽሉ ኣብ ዘይክእሉ ዓዘቕቲ ሓሶት ሸሚሞሞም ኣለው ንሕና እውን ከምኡ ኢልና ኢና ዓቢና ንዓቢ ከለና ጽቡቕ ግብርኻ እዩ መንግስተ ሰማይ ዘእትወካ እናተባሃልና ኢና ዓቢና ሕጂ ናይ ሓደ ገና ናብቲ እምሮና ስለ ዘሎ ህርዲግ ኢና ንብል ንኣምላኽ ከነሐጉሶ ህርዲግ ንብል ምክንያቱ ተማሃርናዮ አይሁዳውያን ዘማዕበልዎ ናባናውን ዝመፀ እግዚአብሔር ሚዛን አላቶ ዝብል ትምህርት ተማሂርና እነ ሰምዓን የረኒ እሽተይ ኮይነ እግዚአብሔር ሚዛን ጽድቅ አላቶ እታ ሚዛን ጽድቅኻ እታ ሓደ ጽድቅኻን ኃጢአትካን ዝምዘነላ ሚዛን ያ እታ ሚዛን ቲኣ እታ ሓደ ሸነኻ እትዝገበርካዮ ጽድቂ በታ ሓደ ሸነኻ ኸኣ እትዝገበርካዮ ኃጢአት ዝቕመጠላ እዩ ስለዚህ ብዝተኻለካ መጠን ግብሪ ጽድቅ ከተብዛሐለካ ካብቲ ኃጢአት ትገብሮ ኃጢአትካ ቁዕድ አለው እቲ ትገብሮ ጽድቅ ኸኣ ክበዛሕ አለው ምክንያቱ ክትዘጥጥ አለው አታ ሚዛን እታ ናይ ጽድቅ እንተዘጢጣ ሕለፍ ትበሃል ማለት ኢና ከማይና ዓቢና እንድዕስኻትኩም ግብሪ ጽድቅ እንተብዛሕካ እታ ትዘጥጥ ታ ሚዛን ትሓልፍ ወረጋ ኣብቲ ገለሲ ናይ ማርያም ሰሚዕኩም ተኾንኩም ሓደ ምእንቲ ማርያም ዝገብር ዝነበረ ኣብታ ሚዛን ምስኮነት ጽላሎታ ሚዛና እንተ ማርያም ብል ነይሩ ጽላሎት ግብር አቢላ ማርያም ነታ ናይ ሰናይ አዝጢጣታ ድሓር አምላኽ አዝዲቕዎ ኢሉ ቺት ገይራ ማርያም ብሉ ማለት ስለዚህ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣዝዩ ዝማዕበል ማእከላዊ ይሁዳውያን ዘማዕበልዎ ኣባናውን ዝመፀ እዩ ስለዚህ ሰብ ብምንታይ ዝጸድቕ እንተ ተባሂሉ ብግብርኻ ኢኻ ትጸድቕ ግብርን ተዛኣዘይ ጌርካ ኣብዛ መንግስተ ሰማይ ኣይተኣቱን ኢኻ ዝብል أمر نات مهارنا إن عبينا that's why قويتا مستقبلنا بأمنة بتصقاد عنا خلنا ون قنا أملاك كن حقصون نقبره هردق نبلو نجر صدقنا زيت كم زيت تقبلنا نقويو نجر أبت نجراتنا خنريو خلنا عرف زبالة هيوت زين نبر أبتي هيوت ناس بأملاك بصدق بتصقاد صديقه إلنا ملو بملو تلبنا عقب يلو عارفنا ينبرنا ناتسكفنا ميوخ نابلنا هنا ننبر أملاح كن كعرفنا نجيرنا مهيرنا له سب أمنا تنبر بسقام بر بجبري كم زيده لازم زتمرت زيجن تماهيرنا لنا بوزحات مهيرهم كأنه بوزحات أبشجر تيمم علو نزهوار يعقوب أبراهام أبونا دوني ساق ودو أم سوي إمساق ربوا بجبرو عيد صدقن زبل تقصي بتعودن باب قربيلنا أنت تجنزمنا يو جنا سب سناي جبري يصدق يبل كم زي اللو إن نرخبه أبراهام بجبري يصدقه زبل تمرتي مستتصدق بأمنة بتصقى زبل تمرت حواريات النبيات تمرت حدش كدان بتصيمو زي الله جب تمرتي إذا تصدق بجبري زبل تمرتي أب تاريخ بيت كريستيان بزح ذكر آخرن زهلخن نبز حد ما أبدن قرقر هي وتزأت وتمرتي صدق بأمنة دو ويصدق بجبري زبل حتى قنا مصحف قدس بجود نخلتيو التعاريقو الله نغلبلو اتصدقي بأمنة بصقا زبل مس أملاح زلنا زمدنا إذا ملكت اتصدقي بجبري زبل قنا مسب زلنا زمدنا إذا عندنا خدوقمي اتصدقي بأمنة بصقا زبل مس أملاح زلنا زمدنا إذا ملكت اتصدقي بجبري زبل قنا مسب زلنا زمدنا إذا ملكت سلازم خلت يوم أمر صدقي يوم خلت يوم كادليت يوم مصدق حت سب أملاح بعلو زقبرو جبري مبر أبصرح سبن جبر سبن زتوكله كم زي كونه أقدموا هاري يعقوب مسكيروا له كم زخبل صبوا وهبت
ሙሉእ ውህበት ካብ ላዕሊ እዩ ካብቲ ለውጢ ወይስ ምምልላስ ጽላሎት ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት ይዝወርድ ጥቕሲ 18 በኽሪ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ኢልዩ ከም ፍቓዱ ብቓል ሓቂ ዝወለደና ይብለና እቲ ኣብዚ ሐዋርያ ያዕቆብ ጽቡቕ ውህበት ሙሉእ ውህበት ኢልዎ ዘሎ እቲ ብእምነት ብኢየሱስ ንሓጥእ ዝወሃብ ጽድቂ ኣምላኽ እዩ ዘመልክት ስለዚ ንሕና ሙሉእ ውህበት ካብ ኣምላኽ ይመጽእ ካብቲ ኣቦ ብርሃናት ምልላስ ለውጢ ጽላሎት ዘይብሉ ካብኡ ዝመጽእ ኢልና ክንሓስብ ከለና ጽቡቕቲ ማኪና ጽቡቕ ገዛ ጽቡቕ ጫማ ጥዕና ሓይሊ ካልእ ነገራት ንሓስብ ጽቡቕ ውህበት ካብኡ ዝመጽእ ንብል በቲ ቃል ኣምላኽ ክንሪኦ ከለና ግን ጽቡቕ ውህበት ሙሉእ ውህበት ካብ ላዕሊ ካብቲ ምልላስ ጽላሎት ወይስ ለውጢ ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት እዩ ዝወርድ ክብል ከሎ እቲ ጽቡቕ ውህበት ምድሓን እቲ ጽቡቕ ውህበት ጽድቂ ንሰብ እዩ እቲ ጽቡቕ ውህበት ሕድገት ሓጢኣት እዩ ምክንያቱ ኣብ ጥቕሲ 18 በኽሪ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን በኽሪ ፍጥረቱ ምዃን እዩ እቲ ጽቡቕ ውህበት ብቓል ሓቂ ምውላድ ከም ብሓድሽ ምውላድ እዩ እቲ ጽቡቕ ውህበት ስለዚ ያዕቆብ ኣቐዲሙ እቲ ጽቡቕ ውህበት ሙሉእ ውህበት ካብቲ ምምልላስ ጽላሎት ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት ለውጢ ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት ዝመጽእ ምዃኑ ኣቐዲሙ ኣበሲሩ ኣሎ ስለዚ ሐዋርያ ያዕቆብ ጽድቂ ውህበት ኣምላኽ እምበር ዓስቢ ጻዕሪ ከም ዘይኮነ እዩ ዝምህር ኣብ ጥቕሲ 23 ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ክፍሉውን እቲ አብርሃም ንኣምላኽ ኣመኖ እሞ ጽድቂ ኮይኑ ተቆጽረሉ ዝብል ጽሑፍ ተፈጸመ ፍቁር ኣምላኽ እውን ተባህለ ዝበሎ ነዚ ይመስክረልና አብርሃም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝጸደቀ ብእምነት እምበር ብግብሪ ከም ዘይኮነ እዩ ኣዳዕድዑ ዝመጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ብወገኑ ብዛዕባ ኣቦና አብርሃም ብእምነት እምበር ብግብሩ ከም ዘይጸደቀ ክምስክር ከሎ ኣብ ሮሜ 4 ምዕራፍ ከምዚ ኢሉ አብርሃም ብግብሩ ጸዲቁ እንተዝኸውን ሲ ገለ ዝምክሓሉ ምረኸበ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ኣይኮነን አብርሃም ብግብሩ ጸዲቁ ነይሩ እንተዝኸውን ምተመከሐ كم جنا يكون أنا بكر مع أملاخ تتصحف كان تايبل أبراهام بأملاخ أمنمو نصدق خوينو تقصر له نتزجبر جنا عسبو خم عدا خويني ينبر كم تجاي كون نزقصر له تقص حمشته نتي بتي نحات زتصدق زأمن إنبر زي جبر جنا تأمنته نصدق تقصر له بتي نحات زتصدق زأمن إنبر نحات ذات صدق أملاح إيو نحات ذات صدق يسوع كريستوس إيو نحات ذات صدق دم يسوع كريستوس إيو نحات ذات صدق منفس قدوس إيو بتن حتى ذات صدق زأمن مبر قبر زي قبر فتأمنتو صدق خوينا تقول صار اللي بلنا كبرنا أملاح وسيخد مهاري أب أولوس أبتن قدسان إفسون زحافو ملوختو حادق وخيمك حسي كاب جبري أيقونن مو بإمنت بس أجايكم زد حنكم إذا خاوه بد أملاخيو إمبر كابخاتكم أيقونن حادق وخيمك جبري بس جبر كوسناي بس زدردر كوسناي بويه أنا كوا خمسة هاي كونني حشوايبل كشوايبل كما يزبسلك ويلن من تغينبل بوي كونن من مسناي نجار أبسب يلن نبصدق زبك عجبري يبلنان صدق خم أملاك كنركب زجبرنا انترى أنا يوتي يوتنا كاب صدقنا كاب تبوق جبرنا قدلنا زبز حساباتنا قدلتنا زبز حساباتنا كين مكح جنا أملاك بأمنة بس أجا مبر بجبر خمزين دحن مهرنا له بارتاي دا يزبل زلو أبونا أبراهام دو بقبري صدقن زبلوس انتاي مالتيو انتاي يزبل زلو نزقر بيلنا انترينا يو انت قال أبزلا كنريا زدلي أبونا أبراهام دو بقبرو أي صدقن تبلتا أي صدقن تبل قال قربيلنا انترينا يا قال أبتي بخر صحف ديكايو تبليا أبتناي غريخ مالتي إذا ديكايو تبل قال كلتا ترجم حيزا الله اتحاد ترجم ديكايو صدقي زبلو حدث كاب كل كسن
كبدلن حرايو الكام أواج وي بدل زيبلو أبر زيبلو جيركا مقصار كاب كونني حارا كم زخوانه مواج هذه كايوت داي مالتي صديقو قبل كله حاتيات يبلون بدل يبلون not guilty نصاي أبساي بلون زبل نجر يتسمع زخ أمست مدحان تتححزي نحن أمس آمنا أبيت فرد قريبنا أتي أبيت فرد مسكربنا فردنا أبيت فردنا أملاخ بصدق خري إننا خلوا أبسنيا تاتسلز غنا فرد أملاخ قبل علينا خورد زقبا يسوع كريستوس نحاتياتنا وسيدنا فرد أملاخ انتاي غيرو أبو تقبلوا بعلو قطع أملاخ هزحيلو مالتي نعانا نصدقي كنقبل بقعات غيرنا بو امينوم بود املاخ امينوم بتموت امينوم زقربو ابقدما املاخ اواج ديكلاريشن يغبر اواج يواج لك كما بيت فردي بدل يبلون دكم زبلو مالتي ابيت فردي እግዚአብሔር ባዕሉ ምስራኤ በኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተሐጸብካ ጽድቅ ከም ዘለካ ምስራኤ ሲውጅ ዲካዩ ይገብር እንታይ ይብል በደልን አበሳን የብሉን he is free ሓንቲ በደል የብሉን ጻድቅ እዩ ይሉ እግዚአብሔር ይውጅ نمنتاي بدم يسوع كريستوس سلز تشفنا يسوع كريستوس واغانا سلز زخفله نقطع املاح عجيبو سلز غونه نفرد املاح يسوع كريستوس عجيبو سلز غونه تفرد اب يسوع سلز فسس تقطع ابو سلز فسس واغا سلز غفله انتاي بالእግዚአብሔር از سبزي كناني يابلون از سبزي صادق እግዚአብሔር እንድሕርኩም ይልካ ማንም ሰብ ክኾንነካ አይከልን እግዚአብሔር ዘጽደቆ ማንም ክኾንኖ አይከልን እግዚአብሔር ተቀበለው ማንም ከም ዘይ ቀበሎ ከገብር አይከለኒ እግዚአብሔር አቤት ፍርድ ዲክሌር ገሩ አቤት ፍርድ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽ ዘበለ ጻድቅ ዲካዩ ድዒነዩ من كم زغونه بزي يقدس عليته بزي يقدس بزحاتياته بزي يقدس دخامو بزي يقدس እግዚአብሔር ዲክሌር ገበር እቶም በክርስቶስ የዘለው ሁሉም ኩነኔ የብሎምን እታ ዲካዩ ትብል ተቀዳማይ ትርጉማ ነዚያ ተመልክት بدل زيبلو عبر زيبلو غير كام مغصار كاب كونني حارا الكام مواج زبل ترغم الله اذا قال زي ابرومي تدغاغيمو بزح بوتا اب غلاتيا نرخبوينا بتخال اي ترغمو خنريو خلنا ديكايو زبل كابت خال اي ترغمو صدقي يبلو حدا نجر حق مخانو نمر اي التقربو مرتحوي اتان evidence نحاده نجر حقيو إلكا التقربو مرتع ويكا تفتينوسي حقنتو زترغاغصه وي حقنتو بچبطي زترغاغصه ስለዚህ በኤቪደንስ نحاده نجر ورق مخانو تمرميروس ورقيو እተ ኤቪደንስ ورق مخانو زبلو ነገራትካ እዝን አሎ إلكا التقربو مرتعوي أبقى أملاخ نزون أبسلسة بوتان رخبو أبلقواس معرف شو حتى 35 تباب جنا بخلهم صدقات سبل صدقات تفتدي كايو تبل بتخال أي ترجم تباب ت evidence ناتا أبدقة ترايا تباب أبدقة ترايا دقة نتا تباب أبهيوتهم جليس أمة زبل حساب مبر تباب صديقة يا قبل كل حاتيات يبلان تباب مالت كم زي كونه نرئينا مالتي كبرنا أملاخ يكون انبار أبزي خفل زي يعقوب هاريا يعقوب دي كايو زبل زي قصنا يجريخ بزي خالا ترجمو كم تتقملو نقلبل أبراهام أبونادو بقبرو دي كايو زبل نتا امنتو سي بقبرو دو أرآيانيو زبل زلومبر اتقبري صدقي خمزة هابو ايكونن زملكت زلو أبونا أبراهام صدقي زتقصرلو أبزا فترة معرف 15 أبراهام بأملاخ مس آمنة صدقي تقصرلو يبلنا اتدحراي صدقي تقصرلو زبال زلو جن دحر نوح عمد صدقي مستقصرلو دحيرو نيسا ودو خسوو خلوي زنقرنا إذا خان كل عالم تا زدحانتو ناي زدحانتو نابصدق زتوتو امنت اتجاهدت له
نعلم حق النتا تتفلتلو نا ابراهام امنت هياو امبر موت كم زي كونت حق انيامبر اف اويت كم زي كونت اززتمبر تعبيتنيا كم زي كونت يا نقول لسب بقبرا التقاهدت ام معراب 10 5 تقويصيرهالو ام معراب 20 كلتن كان عالم تقاهيدا سلازي حواري يعقوب كنقرنا كله اب تصحف اب تقص 20 كلتن امنت مس قبرو خوينا خمسه حييت امنت بقبر غيرا خم تفصمت فريو لكم يبلنا اتا امنت بقبرا بفريا مالتي اتا نا ابراهيم امنت حقنيا مخانا نعلم كم تجاهدت يزرينا هذا أقل قالي وانجل جون كالفين زتباهله أب 10 5 كفل زمن زنبره ريفورميست برتع سباخي كم زيلو له زقال زي اخن حزاي دل نزو كله نبلو زلنا ترنيفو بحنتقال اغرب وال كم زو خبل امنت رايا بين التدحن اتا التصدق امنت جنا بين ايكونتن እንደገና ንብላይና እምነት ራያ በይና ተጽድቅ እታ ተጽድቅ እምነት ግና በይና አይኮነት እዚ ማለት ድማ እታ ተድሕን እምነት በሰናይ ግብርን በፍቅርን ጌራ አንደገት ወጽ እምነት ንአምላኽ እምነት ቨርቲካሊ አብ አምላኽ እምነትና እታ እምነት አውሽጥና ዘላግን በግብራህ አንተ አይትገብርና በህዝብያ ካትግለጽ ሆሪዞንታል እታ አብርሃም በእምነት በግብሩ ዶ አይጸደቀን ትብልታ ሆሪዞንታል እታ አብርሃም በእምነቱ ዶ በአምላክ በማኑ ዶ ጽድቅ አይተቆጸረሉን ትብልካ ቨርቲካል ስለዚህ ክልቲየና አድለይትና ገደስትን መኳነን ነስተውዕለሉ ስለዚህ ታተጽድቅ እምነት ግና በይና አይኮነትን إذا مالت دما اتا تدحن بسناي جبرين فقران جيرا ندقت وص بسناي جبرين بفقران جيرا ابدقت الجهاد صدقي بامنت تدمرو جبري يزركب زبل مهرو مش مصحف قدس زصعرر سجنطير زخونه تمرت حسوتي امنت رايا نسب تدحنو جناخ اتا تدحن امنت حقنيان هياون مخانا بتأبدق يفرات فلت ويتانا مدحانينا يسوس كريستوس ون ابتناي كرن سبكتون ذا حق زي الرقاقي صلنا الله اب ونجل ماتيوس معرف شو حتى كابتقص 10 تشعات جميرنا صبوق فرا زي فري زبله كله ام يقرص نبحود ما يدربه اتصبوق زي كونه ام صبوق ايفرنيو اتصبوق زخونه ام يصبوق زفري صبوق زفري صبوق سلا زخونه كفوز فري تو ام برسو كفوز سلا زخونه سلا كفو ام صبوق فرق فري ايكلنيو اتصب كفو فرز فري ام دمانا بحوخ دربي امبارك بفري ام كتلالي يوم يخم سلا بزعباتهم حسوتهم مهاران كريستوسنا امنين ازبلو زنبرو جناخ حسوت زخونو بزعبهم يزارب زلو امنت الله النا يبلو جنا فريهم كن كالي بفريهم كتلالي يومهم فقط تاب سماي زلو ابويز قبر مبر غويتاي زبلن كل منست سماي زاتي كونن يبل مبارته هياو زخونت التدحن حقني امنت بتتفريو فرخه متفلت تحقنيا هياون زخونت امنت التدحن امنت بتتفريو فرخه متجهاد اذا مسكرلنا زلو تحقنيا تدحن امنت برا فقري برا محرد برا سناي قبري برا تحتنا برا يا اخلن مبال برا لوهات برا حقوش برا عركي برا تعقستي برا حياونت برا هدات برا لقسي برا يقرا مبال وزته زلوا امنتها قال املاح نقرنا قول يعقوب مليسو مباركه سقا بزي منفس موت خمس غونت كمون امنت
زي قبري موتيا يبلنا بس ناي بحقي امنت التدحن امنت زلا توسب ابتكايدو يرأي اب قانقو يرأي بزراربو يرأي اب هيوت يرأي اب كل شنخو يرأي موتيا قبل كله يلان مالتي موت مالتي يلن يلان تا امنت تبالسي موت امنت تبالسي يلن موت امنت يازلهاني يبل كان امنت مالتي يدون امنت يبل كان موت امنت مالت يبلون امنت زي بلو سلا زخونه يو سناي فره فره فقري فره محرت فره حياونت فره سلام فره حقوس فره عرقي ابتي هيوتو زي الرأي فلازم نسب انتاي كوينو زي فكر انتاي كوينو زي محر انتاي كوينو بمقد املاخ زي ملالس نبل كلنا نتقبرو نتختلنا افتوشتو انت اتناس امنت زي الله كوينا نرى افتوشتو حقنيا امنت هالياتو افتوشتو خم بحدش بمنفس قدس ريجنريت كوين انت كوينو انت تحديثو كوينو ناي بحق امنت هالياتو كويناس انت امنت فرت فري صبوق اوميو صبوق فرخا يفري زدحانه اوميو ناي مدحانو فرخا ابي وتير ام بغدو ير تزاب تقص عسران سلستن تتمليسنا اتي ابراهام ناملاخ امونو امو صدق خوينو تقصرولو زبل صحف تفصمه بقر املاخون تبهله عيناي صحف صحف تفصمه عيناي صحف تنبيت بزعبا تنبيت ايكون نزارب زر اذا صحف زي قطعي ملكي حقنيا امنت ست رايت زبلنا زر ابراهام سنتام حقنيس مليوا حقنيا امنت كم زلاتوس نتام حقنيا امنت بقبرو مسرعا افليطوا ناملاح حقنيا امنت كم زلاتو املاح يكونن حقنيا امنت كم زلاتو خفلط دليو املاح حقنيا امنت كم زلاتون كم زيبولن አይፈልጥን ይዝብላ ተሐሳስባ ሳብ ኡምሮና የለን ኩሉና ይከን ቃል አምላኩና አይነገር አምላክ ሁሉ ዝፈልጥ አምላክ ጡዒ እምነት አለና ሕሙም እምነት አለና ሙሉ እምነት አለና ሙሉ ፍቅር አለና እግዚአብሔር አይስወሮኒ ግና አብርሃም ንወዱን ይስሐቅ ክስውኦ ኸሎ እቲ ሐቀኛ እምነት ንእግዚአብሔር አይኮነና ርእይዎ እቲ ሐቀኛ እምነት ንዓለም ይዋርእይዋ نتقطعينا أملاح ماليوه نتصحف فتسيموه نتصحف أمنت سي بقبراء تقلس حقاني أمنت زبل صحف سي أبراهام أريوه هياو زغونة أمنت كم زلات تسنع علم نقول عليت أجيدوه إذا أمنت زي آخا مسرتنا مدحان إذا أمنت زي آخا حدش كيدان مسرت زغونة أبراهام كريستوس يسوس حدش كيدان اتناي حدش كيدان مسرته اب موسى يكونن اتناي حدش كيدان مسرت ناي موسى سغيره اب ابراهام يعني اب ابراهام ام موسى بغبري ياتبل اب ابراهام ግን እንዳትብል በእምነት በጸጋ ክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕት ምስኮነ በእምነት በጸጋ ምስኮነ አመሰረት ኪዳን አብርሃምን حدش ኪዳንን ናይ ክርስቶስ ኪዳንን تتحازي نحن نكرسون مسامنا ولود ابراهام ينالغون ولود موسى يكوننا بس اجاب امنت كم زدحنا يزنغرنا لذا ابراهام كم تزغون وتا امنتو خا دومنستريت كم جبران عالم بمولو كم زغ هذا ديسبلاي كم زغبرا امنتد مع حجي تا امنتهم اب عالم ديسبلاي كغبر واخولو كريوالو كما بكرن زلا ختما امنتهم كترالو كما بقوام قنديل تسقل مبراتي امنتهم كبرهالو كرالو بمنتا يوم زريو ناملاح بمئزاز يوم زريو ناملاح يكوننا امنتنا نريو املاح يطفوني نعلم قنا امنتنا خنريا دياغونال زبلنا مسب زلونا ركبيو بتبقبرو صدقه زبل مسب زلونا ركبيو أملاخ زلونا ركب قنا مس آمنا እግዚአብሔር ጽድቅ ምስ ቆጸረልና ይልወጽን ይንሱ ስለዚህ አብርሃም በግብሩ ነትጽሑፍ ምስመልኦ እትጽሑፍ ምስተፈጸመ ነትቅጥዒ ምስመልኦስ
ፍቁር አምላኽ ተባህለ ይብለን the friend of God ዓርካ አምላኽ ንይስሐቅ መስዋዕቲ ገይሩ ምስ አቅረቦ ብድሕሪኡ ዓርካ አምላኽ ተባሂሉ ተጸውዐ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ከምኡ ኢሉሎ እዛ አነ ዝዘኩም ዘበለን ተገበርኩም ሲ ንስኻትኩም አዕሩኸይ ኢኹም ልክዕ ከምቲ አብርሃም ዓርካ አምላኽ ዝኾኖ ተናኻ ዓርክ ክርስቶስ ዓርክ ክርስቶስ ንኸውን እምበር ምድሓን ጽድቂ ብዘይካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኻልእ ከም ዘየለዩ ቃል አምላኽ ኣዳዕጅዕ ዝምህረና እዚ ቅድሚ 2000 ዓመት ኣቢሉ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ አብርሃም ዶ ብዘይ ክርስቶስ ኢየሱስ ክድሕን ይኽእል ዝብል ሕቶ ኣይፋሉን ይመልሱ ሓደ እኳ ብዘይ ብክርስቶስ ኢየሱስ ክድሕን ዝኽእል የልቦን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንተኣመነኒ ኩሉ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣቦይ ኣብ ቅድሚ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ክእሞነ ይብል ኣብ ሮሜውን ትጽሑፍ وإذا أمن زبلا يحفرن يبني مو سب بلبو أمينو يصدق بأفوتا أمينو يدحنيو سلازي بأفكا يسوس قويتا مخانو انت نقركا بلبو خان أملاخ كموتات كم زتنسو انت أمنكا تدحني خان سلازي مدحان بكريستوس يسوس راين تخوينو وتم قدامو تابوتاتون بصقا بأمنت أب كريستوس يسوس يوم زدحانو مالتي بس مغنيات دمايو أبولي كيدان زلوس نقرأكم الله مستيرز نقرأكم زلو أبولي كيدان زحالة فوق الدوسانسي بأمنة بيسوس كريستوس بس أجا يوم دحينه عدش كيدانن بولي كيدانن زنبرون أي مدحان مجدي حنتيا وتوم أبولي كيدان زلو بدحريت كوينه من مسكالي ريو وتوم حدش كيدان زلو قا بغرميت كوينه بدحريتي كلاتنا أب حنتي أم مسكن إنا نمز بس مخنياتيو دمبا يسوع كريستوس قويتا هيوانن قويتا موتانن تباهيلو التصوعه أبرومي 10:4 سلازخ أيو كريستوس قويتا موتانن هيوانن من تكخونيلو زموتن هياو زخونن يبلنا قويتانا يسوع كريستوس بعد أبو إنجيل يوحنس شمونت معرف 56 كا بزعبا رأسو مستنفريساويان كم مسأرة خلو أبراهام بقويتا يسوع أمينو خمس حد كم زدحانة أفليتوهم كم زقبل أبوهم أبراهام معلتاتي كرئت حقوسه رأي أمو به بولو إلما الله صلى أبراهام بእግዚአብሔር አመነ ጽድቅ ኮይኑ ተቆጽሮሎ ክንብልከልና አብርሃም በክርስቶስ ኢየሱስ አመነ ጽድቅ ኮይኑ ኻ ተቆጽሮሉ ከመይ ስበዓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጻ ምድር ከመላለስ ከሎ አብርሃም ርዩንስ ተሐጉሱ ተቀቢሉኒው አብርሃም ተቀቢሉኒው ንስኻትኩም ግና አይተቀበልኩምን ከመበኹም አብርሃም ተትኾኑስ ናይ አብርሃም ምገበርኩም ነርኩም أتكم جنا يتقبلكم من كتقتلون تدليل لكم. لذا أبراهام بأمنة بقويتنا يسوع كريستوس بتصير جنبر بجبر 5 يدحنا نرى لنا أبراهام كم كل ودع الدم دخام زت أبقى دخوم كم زنبرة كابتارخ هو تكن رأينا خيلين. أبراهام بدخامو حق أملاخ تحسو بزموت سلز ودقيو. تنس إسرائيل كسعلي تلومي كركوح زخوان إسماعيل زتولده. رأسو من تقد حنيلو أبراهام بس السعين سبيتو سارة حابتيا بمبال نعمزتي أملاخ نزي فولتو سبات حليفو هبواي تلازا أبراهام كم كلنا دخوم كم زنبرة مردو زا شقرا يكونن اتا أبكر ما أملاخ كقوم زخ آلتو اتا أب كريستوس يسوس زنبرتو امنت كم زخوانت أبزي يمتلنان يبرهلنان قالو أبراهام أب زمنو كم زحج تتصحفه تقولوا الصحف قال أملاخ قانت زي نبرو እግዚአብሔር ግና بفولي مغلاص نابراهام بزعبا ودو يسوع كريستوس كم زهابو مغلاص يسوع كريستوس كم زرقبه نسو دما بيسوع كم زامنه كم زدحانه يزفلط እቶም ኩሎም ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ እምነት አቦታቱን ንምድሓኖም ዝኸውን መሲሕ ከም ዝመጽእ ብኡ ብምእማን ከዓ ከም ዝድሕኑ ተገሊጹሎም ነይሩ እዚ ተስፋ ምድሓንዚ ድማ أب كلهم جهود نيربتهم قدسان. أتناي إبراويان صحافي
كلهم برحو نتا تسفى مدحان نتا تسفى مدحان أمعديهم كم زرع أيوة برحو دما خمس سعموا برحو كم تسالموا برحو كم تقبلوا مسكيرو الله كم زخبر إزيهم كلهم تما بوتاتنا إمنت نتن تسفاتات عيرخبونن جناخي كابرحو ريهم تسالموا نمو أبزا مدرزيا أجايشن سدتني هاتن مقانم النات أمنوا بإمنت موتوا بمبال على أملاخ يمسكر لنا يسوع كريستوس لحات ياتنا موت بجنة مسموته نتوما بلي كيدان زموتو قدسان نتزصبي وزنبرو مسيح كيرغبو زموتو قدسان ابتزلوا كيدو اتزصبي وزنبرو تسفا صدقي كم زبسرم حاريا باولوس حاريا بطرس ازنتلنا لو كم زخبل اب قداماي بطرس ثالثاي معراف 19 يسوع كريستوس مسموته ناب سيول ناب تحتي كم زورده ينغرنا اب سيول كنبل كلنا اب حادثه اب ابراهام حقف ابراهام تبايلو زصوا ابراهام زنبرو ايوب زنبرو دانيال زنبرو تاشيرو ملو زنبرو بوتا بتنا ادم حاتيات الجامو سلازي رخبه ني حاتيات واغا سلازي تخفله بتم قدسان مسمتو اب هلاونت املاح كاتو عدل اي نبرو من اي كلون يوم نيرو لذي بيتروس كنغرنا كله اب 19 بو خيدو دمانتهم ابيت ماسرت زنبرو منافستي سبخلهم ويتنا يسوع كريستوس بموتو ناي حاتيات واغا مسكفله ناي حاتيات عدا مسكفله نحاتيات عالم مسرحقه نتوم قدوسان اب سيول زنبرو سيول درجه له عميق سيول دعليو زلو اخ على واي سيول الله كلهم تم قدوسان ابتل على واي سيول يمنيرو يسوع كريستوس كابتل على واي سيول كيدو تتمهارو مصحف قدوس زبلو كم سبخلهم مصي تتسفات غبرو زنبركم مسيح تغليصه واغحاتيات كاخفيله حرايهم يلوم اتقال املاح كنغرنا كله كتنس كله ويتانان مدحانينان يسوع كريستوس سبي كلهم تراي زيكونه كما اسرتم فتحوا لنفس وكفهم ابراهام نيساق يعقوب دانيال نيلياس نيرمياس كلهم حزوم نلعلي بخري تنسى موتان كوينهم مسواتنا املاح كونوا حزوم بدمو حصيبو اصريو قديسو حزوم ناب لعلي ناب سماي ناب املاح كم زقربهم يتقال املاح زنغرنا نساتهم بصقا بامنت بيسوع كريستوس يمنحينهم ابولي كيدان مدحان بامنت اب حدش كيدان مدحان بامنت بصقا بيسوع كريستوس منبر ايتلوطن اغزيابير ايلوطن كاب زلالم نزلالم كيدانو حدا اغزيابير يبارك ስለዚህ በትንሳኤው ድማ ካብቱ ዝነበርዎ ቦታ ፈቲሑ ናብ ህላውነት አምላኽ አግዒዝዎም ስለዚህ ናይ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳን እንትኾነ ናይ ሓድሽ ኪዳን ወንሕና አመንቲ በትመስዋዕት ሞት በጃነት ኢየሱስ ክርስቶስ በመእማን ጥራይ ከምንድሕን ይቃል አምላኽ ዝነግረና ክብርና አምላኽ ይኹን ንመብዛሕትኩም ኤሌመንተሪ ዝኾነ ቃል ዝነግረኩም ዘለኹ ማለት ምናልባት ድሕና ኢና ጎይታ ተቀቢልና ኢና ትብሉ تخونو إذا نجار سكن ناي مدحان تمرتكن ملو زمانكم كتمهار وياكم ملو زمانكم كا أي تعقبونيكم كل جزء دسنا بالكم تسمعوا تمرتي زي دحانو قمصو زي دحانو غانا ذكرون جزء أبير كملخو تحاريدك بدمك كاب حزبن أحزابن كاب كل عالية نعاخا زخونو عدي كالو يخامو نسخا أملخو سجدت كبري كتوسد بقعها ان تبهال زمسغن له ود املاح يسوع كريستوس بخبر دم زعدغنا كاب زيطف زرئي كاب ناتو زخونه زري كاب املاحاو زر از ولدنا املاح رستن منغستن زهابنا ناتو زغبرنا طريتو زغبرنا املاح كبرن سبحاتن نو يخنو سنبتنا مصانا اعداونا العلنا اغزيابير نملخون انتاينتلنا تحاريدو كاب كل أبسانا نسعى غيرو نعو خهانات سلز قبرنا ولودو سلز قبرنا صدق أملاخ بخمو سلز خدننا بألباس صدقي إنا نملخو
بمنفس إنا نملخه بحق إنا نملخه نمنتاي يسوع كريستوس تحاريدو بمسواتو هيوت سلا ذهبنا هيوت يسوع سلا زلبسنا صدق أملاخ سلا استخدنا حاجاتنا سلا استحدقلنا أبتلا ونت أملاخ أتينا نأملاخ شقدلو كبرنا أملاخ يخون آمين سلا تازد حانتنا أمنت أوشت أنا زلاقنا أبدا باباي توصع أبدك توصع بمعزازنا أملاخ sacrifice بمقبار أبراهام زقبرو sacrifice أزي مزنا زي بلو sacrifice يجرو حدا ودو لا يتسفى ودو كسوه أنا أملاخ تعزيزو سويوه امنتو قا بقبري أريوه انتاي تقبر حجي السخاء كبر أملاخ كتري امنتك كتري انتاي تقبر انتاي تقبرو مسوات له ولات كان انت زي سوا كان انت زي هابكا خمنا يا ابراهيم انه هو بزح نغران له كريستوس إلنا له قويتاين امنتنا نحنا ترى يكون ابراهيمنا املاخ امن صدق خوينو تقصرن ابونا ابراهيم دو بغبرو اي صدق تاب غبر مصدا سبل اتا امنتنا نرئيا ابدباباي نرئيا بغبرنا نرئيا سناي بمغبار بقرات بمخان حياونت بمرآي محرت بمقبال بمدنقات كابزلنا بممقال زدخموا بمبصح زتأسروا بمبصح بكل عينت نقبروا بالنخيل زبالة كله نقبر نشموت راي كريستيان تباهلنا توحي صبوا ريفولوشن بتم هوارياسي نعلم سي شيك يوم جيرهم أسرت غلطة سبع أنكت كتوم ما خمس شك يرم كأز أتوه زبالة تبعدتي أخذت ما أنت أتيهم ساتهم تبعدت أخذت ما قال تبعدت تبعد تعتعقوا ما تيوم يبقى revolution movement نيرو كريستنا movement حجون تكونه dormant يكونه يسوع هياو يسوع سباي بس حدهم ما يكونه يسوع سباي برتعيو امنتنا يرأي قالت ننقر وانقل نزارب بقول شنا بخايدنا بقالنا بقبرنا امنتنا يرأي مسواتي يا بير كام سنة خون بأمنت مزخدو يكزي أبير زخيد بارك مسجبارو يكزي أبير قد يبلون زم حد انت يقول it's hard to follow a parked hard يمزون it's hard to follow زقبرنا انقص نفس وقفنا እግዚአብሔር بصقو يحجزنا املاخ مسانا يكاب زلنا يحافلنا እግዚአብሔር አመስግና ከይድና ሰዓትና ስለዛ አኸለ نسألي እግዚአብሔር ኃይሉ خبنا منفسو خعتقنا منفس تعاتقنا خنوص ابزخنا يزبل كله እግዚአብሔር مقدنا خفته يتقملنا نسألينا وእግዚአብሔር أبقدمي خالنا هداونا نبخان العلم كمسني بيتروس زبالك أيو مساركا خالي يعتقكا نبزدل خايو زي كونين نبزدل يوسدكا تبعيل اللهم قويتا هداونا نبخان العلم عتقنا نسخان نبزدل خايو سدنا እግዚአብሔር كن እዘዘካን ከነخبረካን እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት በመንፈስካ ተቆጻጸረና ሽጥናን ስኻምላዮ ኃይልና ኹን እንተ ሐዋርያ ዝጸለዩ ንጽልለና እግዚአብሔር ይድካ ዘርገህ ማከልና ምሕዋይ ሕሙማትን ትእምርትን ተአምራትን ይኹን ይባሮትካ ኸ እግዚአብሔር በቦልድነስ ንቃልካ ክንነግሮ እግዚአብሔር ኃይልኻ አጥቀና እግዚአብሔር አምላኽና ህይወትና ተጠቀመላ تقوري ساعة እግዚአብሔር ህይወትና ንብዙሓት ምዕጋብ ንብዙሓት ፈውሲ ንብዙሓት ንምድሓን ንብዙሓት ንበረኸት ትኹን
ዘመንና ተጠቀመሉ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ ርእስና ጥራይ ክንነብር እምነትና ሒዝና እግዚአብሔር ደው ጥራይ ከይንብል ነው ኣብ ኩሉ ቦታ ክንበጽሕ ሂዱ ብዘሎ ፍጥረት ወንጌል ስበኹ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ እግዚአብሔር ወንጌል ክንነግር ንዝጠፉ ንድኹማት ንዝሓዘኑ ንዝወደቁ እግዚአብሔር አምላኽ ንስኻ ናብኦም ገጽካ ክትመርሓና ጎይታ ክትጥቀመልና ንስኻ ንኽልተ ዓሳን ንሓሙሽተ ጎጎን ባሪኽካ ንሓሙሽተ ሽሕ ዝመገብካ ነዛ ዘይጠቅም ህይወትና ንእሽተይ ህይወትና ባሪኽካ ተጠቐመላ ንብዙሓት ምድሓን ትኹን ንብዙሓት ምግቢ ትኹን ንብዙሓት ዕረፍቲ ትኹን ንብዙሓት ንፈውሲ ትኹን ንብዙሓት ወእግዚአብሔር ተጠቐመልና ንነፍስ ወከፍ ሰብ ተጠቐመሉ እግዚአብሔር ካብ ቤትና ጀሚርካ ኣብ ጎረቤትና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ተጠቐመልና ኣምላኽና use us for your glory ንኽብርኻ ጎይታ ንኽብርኻ ጎይታ ንኽብርኻ ተጠቐመልና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀርብ ከለናስ ወእግዚአብሔር መኽሊቶም ዝሸረፉ እተዋሃቦም ሕድሪ ዝፈጸሙ እግዚአብሔር ምእንቲ ኮይንና ክንርከብ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ብዝሓልና እግዚአብሔር አምላኽና ብሓይልን ብኽእለትን ኣይኮነን ብቕልጽም ኣይኮነን ብኣኻይ ሞስኻ ኢኻ ተኽእለና ዳውና ንኣኻ ንህብ ውሽጥና ምጻእ መንፈስ ቅዱስ ዓጽቐና መንፈስ ይፍሰስ ናይ በዓል 50 መንፈስ ቅዱስ ይፍሰስ መንፈስ ቅዱስ ንዓ መንፈስ ቅዱስ ብሓይሊ ተቆጻጸረና መንፈስ ቅዱስ ግዛአና ናዋርያት ዝገዛእካ መንፈስ ቅዱስ ንኣናውን ግዛአና መንፈስ ቅዱስ መልአና ውሕጅ ከም ውሕጅ ምጻእ ወመንፈስ ቅዱስ ከም ዝናብ ኣባና ምጻእ ወመንፈስ ቅዱስ ንዓ ተቆጻጸረና ኣብ በዓል 50 ኣብታ ደርቢ ተረኺብካ ን120 መሊእካ ንዓለም ዝነቕነቕካ መንፈስ ቅዱስ ኣብዝውን ኣለና ንጽበየካ ኣለና ምጻእ እሞ ተቆጻጸረና ምልአና ተጠቐመልና ሓይሊ ሃበና ወእግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ነይሮም ሞይቶም ኣይኹን ታሪኽና ወእግዚአብሔር ተጠቐመልና ታሪኽና ንበረኸት ይኹን ታሪኽና እግዚአብሔር ንምድሓን ይኹን ታሪኽና እግዚአብሔር ንብዙሓት ዝጠቅም ታሪኽ ይኹን ወአምላኽ ዘር አብርሃም ይቆም ይልካልና ከም ናይ አብርሃም ወእግዚአብሔር ንብዙሓት ዓሌታት ምድሓን ግበረና ምድሓን ተጠቐመልና እግዚአብሔር Thank you, Jesus. ክብሪ ኩሉ ንኣኻ ይኹን ስለዝነበረና ጊዜ ነመስግነካ ብቓልካ ስለዝተዛረብካና ጎይታ ተመስገን ተሪፉ ዘሎ ዘመንና ንኣኻ ንበካ ካብዚ ወፂና ክንከይድ ከለና እግዚአብሔር ምሳና ኩን ኣብ መገድና ኣይትፈለየና ካብ ኩሉ ክፉእ ሰውረና ካብ ፌራን ሕማምን ሰውረና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነዚ ዘመን እዚ ብዓወት ክንወጾ ደግፈና ኩሉ ክብሪ ንኣኻ ይኹን ምሳና ስለ ዘለኻ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ ኣሜን ዳውና ሓፋ ቢልና በረኸት ክንቅበል ኢና እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ምእታውኩምን ምውፃእኩምን ምድቃስኩምን ብትንሳእኩምን ይሓሉ ኣብ ትኸድዎ ዘበለ ኩሉ መጎስ እግዚአብሔር ኣብ ገጽኩም ይኹን እግዚአብሔር ክፉት ናይ በረኸት ሰማይ ኣብ ልዕሌኹም ይግበር እዚ በረኸት እዚ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍኩም ወንብሮ ኣለኹ ተባረኹ ምስ በረኸት ኪዱ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ኣገልግሎትና ወዲና ኢና ከም ብመስመር ትከታተሉ ዘለኹም ናይ ደቅና ፕሮግራም ክቕፅል እዩ ስለዚ ነቶም ቆልዑ ነቶም ደቅና ክከታተሉ ገብርዎም ምስኦም ሓቢርኩም ክትከታተሉ ሓደራ ንብል እግዚአብሔር ይባርኽኩም
back to our Sunday service. So first we have worship, and then we have the Word of God. So come worship with us. Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight, no matter what I face, you're by my side. Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight, no matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Truth is, you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So let all things be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. So when you move the mountains, I'm needing you to move. Where you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. You are my strength and comfort, you are my steady hand. You are my firm foundation, the rock on which I stand. Your ways are always higher, your plans are always good. There's not a place where I'll go you've not already stood. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. Where you don't part the waters, I wish I could walk. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as
the worship, now we have the Word of God, but first let's start with prayer. Dear Lord, thank you for blessing us with the ability to still learn your Word through everything. Lord God, thank you for blessing us with your Word. God, I pray that you can open our eyes and our hearts to receive your Word today, Lord God, and I pray that whatever we receive, we can apply it to our lives. And just thank you so much for blessing us with everything that we've been around, and let us be grateful for everything that we have and that we see, and let us have you as our number one person we turn to. And in Jesus' name I pray, amen. So I'm going to be talking about the story of Job and how it's so important that we glorify God through everything, through the highs and the lows. And so first I'm going to give you the background of Job's life with the beginning through Job 1 through 6. It says, "In the land of Uz there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys. And he had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. His sons used to take turns holding feasts in their homes, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When a period of fasting had run its course, Job would send and have them purified. Early in the morning he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, 'Perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts.' This was Job's regular custom." So Job was a man who feared God, he loved God, but he was also blessed. So what happened with Job was he was tested because there was, Satan said, the only reason Job praises you, the only reason Job glorifies you to God is because you've blessed him, because you haven't harmed him, because he has all these things. And so in Job 1:8-12, this is the conversation that Satan has talking about Job with God. It says, "Then the Lord said to Satan, 'Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil.' 'Does Job fear God for nothing?' Satan replied. 'Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands so that his flocks and herds are spread throughout the land. But stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to the face.' The Lord said to Satan, 'Very well then, everything he has is in your hands, but the man himself do not lay a finger.'" So God allows for Satan to test Job, but he says, do not harm Job himself. Do not touch the man. But you can test him to see really where his faith is. If his faith is in everything he has and his blessings, or if Job really does trust God. So Satan pretty much takes away all his cattle. All of Job's kids die. He goes broke, and so Job becomes depressed. Job becomes depressed and he shaves his head. He's just laying down sick, and he still doesn't curse God, even though everything he had was just blessings on blessings, and he learned to glorify God through that. Even when God took that all away, Job still glorified God. And he says this in 1 Job verse 20-22. He says, "At this Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell into the ground and worshipped and said, 'Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised.' In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing." So Satan was wrong. Job's faith and love for God was not put into his blessings. It wasn't because of everything he had. It wasn't because he was rich. It wasn't because he was blessed with 10 kids. And we learned that through Satan taking all of that away, and Job still saying, "I came into this world with nothing, and I will leave with nothing." Job can recognize that God gave him everything, and God has the right to take it all away, and God will still deserve all the glory. Because at the end of the day, what really matters is whether our faith is put in God, whether our love is put into God, or whether we love him because of his blessings. And this is really important in times like now, because we have
diseases all around us. We're not able to see our friends and family. We're not able to go to school. There's a lot of things we can't do, a lot of things that we didn't even know we were blessed with. But now we're realizing, oh, that was such a blessing. And we want to go back to that. But now is really where our faith is put to test, because these times can either bring us closer to God, and they can make us thankful for Him, and we can sit and be patient and have faith in God and His plan. Or we can say, oh God, why'd you do this? Like, I'm not liking this. And we can become distant, and we can just learn to not trust Him. But Job did the right thing, and Job's a good example of what we should be doing, as if we came into this world with nothing, we can leave with nothing, but all the glory still belongs to God. Now there was a second test, because the first time God said, do not touch Job himself. And Satan comes and says, the only reason Job still praises you is because he is healthy. So even though he lost everything, Satan comes back and he says, Job is still healthy. So they have this conversation in chapter 2, verse 4. It says, skin for skin, Satan replied. A man will give all he has for his own life, but stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to your face. The Lord said to Satan, very well then. He is in your hands, but you must spare his life. So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the sole of his feet to the top of his head. Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. His wife said to him, are you still holding on to your integrity? Curse God and just die. He replied, you are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said. So Satan can touch Job, but he can't kill him, is the deal. And so Job gets sores all over his body, and he is sick, and he already lost his kids, he already lost his cattle, and Job still holds on to his integrity, even though his wife said, just curse God and die, and just curse God and die and be done with it. She's saying, be done, like screw God pretty much. And Job says, no, you're foolish for that, because like he said before, we came into this world with nothing. I'll be able to leave with nothing, and all glory still belongs to God. And so pretty much what we should be doing with that is, there is such hard times that can come. There are such bad things that can happen to us as Christians, but we should still be able to hold on to our faith. We should still be able to trust God, and we should be able to say, oh, things happen for a reason. Put our faith in God and say, at the end of the day, God has me. I trust Him. I'll come out of this, and just not give up on God and not be able to turn to whatever, even people around us. Like if we have friends that say, oh, this sucks, like just be done with it, and just respond in a way that isn't Christian, like that isn't like you. We should be able to say, no, I trust God. I have faith in Him. I know that He has a plan and a purpose for everything in my life. And so Job has the sores. He tells his wife he's foolish. And then Job's 3 friends come around, and they give him input while he is sick, while he has the sores. It says, when Job's 3 friends, Eliphaz the Temanite, Bildad the Suphite, and Zophar the Naamathite, heard about all the troubles that had come upon him, they set out from their homes and met together by agreement to go sympathize with him and comfort him. When they saw him from a distance, they could hardly recognize him. They began to weep aloud, and they tore their robes and sprinkled dust on their heads. Then they sat at the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word, because they saw how great his suffering was. And so, okay, all 3 of Job's friends, they saw how much he was suffering. They suffered with him for a week, and they said nothing. And then afterwards, they start giving input to Job, and they start saying, oh, honestly, it's because you need to repent. They were saying, you need to repent, you probably wronged God, and they were like, they didn't have faith in God pretty much. They were saying, oh, it's in your hands, Job, it's your fault. And Job was over here saying, I'm innocent, but I still trust God. He was saying, I didn't do anything to deserve this, but
everything happens for a reason. Job was able to say no to his friends, and they were blaming God in a sense, and they were also blaming him, and Job was able to say, no, I don't believe in that. No, that's not for me. And Job responds with this, and he says, Job was actually saddened. He was depressed. He was just sitting and hurt because everything he had was gone. He was sick. Everyone around him, his wife, his friends were telling him, oh, repent or just curse God. And that's not what he wanted to do, because Job knew what he had to do, what God wanted from him, and that he should have faith in God. And so he says, why did I not perish at birth and die as I came from the womb? Why were there knees to receive me and breasts that I might be nursed? For now I would be lying down in peace. I would be asleep and at rest with kings and counselors of the earth who built themselves places now lying in ruins, with rulers who had gold, who filled their houses with silver. So Job is saying to his friends, he's saying, oh, I just wish I was never born. He is saddened. As Christians, when bad things happen to us, we can be sad, we can be hurt. Those are just emotions. But it's important that we know that those emotions should not get in the way with our trust in God, with our faith in God, and with our ability to say no to negative people around us, or to people who want to respond negatively, when we know what the right thing to do is, when we know that our faith should be put in God and not our blessings and what we have. So towards the end, Job is able to say, oh, I put my faith in God, to his friends. And in chapter 29, he says this. This is after all the hurting and the depressed stage of his life is over. He says, Job continued with his discourse. How I long for the months gone by, for the days when God watched over me, when his lamp shone upon me and by his light I walked through darkness. Oh, for the days when I was in my prime, when God's intimate friendship blessed my house, when the Almighty was still with me and my children were around me, when the path was drenched with cream and the rock poured out for me streams of olive oil. So Job is able to recognize that everything is gone, that his life isn't the same, but he's still a strong Christian. He's still able to say, oh, okay, this is what God has planned for me. God has a purpose for all this. All of this wasn't for no reason. And the beautiful part of the end of the story of Job staying faithful, of Job being able to say no to everyone else and still give glory to God he didn't curse God not once after everything that happened to him. At the end of the test, Job learns about himself, and everyone learns around that Job's faith and the reason he glorifies God and the reason he loves God is not because God blessed him so much, but because he trusts him and because God loved him first. And so at the end of the story, God blesses Job with 2 times of everything he had. God gives him new kids. God gives him 2 times the amount of cattle and livestock that he had. He blesses him with 2 times of literally everything. And it's beautiful, because we know at the end of anything that we go through, it's just an example of that. At the end, God still got us. God got us. God has a purpose for all of it. Job learned about himself. We can learn about ourselves through the end of tests. And it's just really important that our faith isn't put into what God blesses us with, because that stuff can go just like that. And when that stuff is gone, we'll just be left in our own dreadfulness. We'll be left in our own sorrow. But when our faith is put in God, and when we love God for who he is and not for his blessings, when all that stuff leaves, when we can't go to school, when we can't see our friends, when we don't get what we want, we still know that God has us later. And so I wanted to end with, you guys probably know this, the Romans 8:28, and it says, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. This is far from the story of Job, but it really does relate to it, because God has a purpose for everything, and when we glorify him and when we know that, literally nothing can get in our way of loving him. Nothing can get in the way of our relationship with God.
so we can be like Job. We can have a steady relationship with God, even though whatever is happening on our lives right now may not match what we have an idea of in our own heads or what we want. God still has a purpose. Job ended up with 2 times of everything that he had, and he learned that his relationship with God is not something that can be broken based off things that perish. So I hope that we can be faithful and trust God and know that he loves us and that we can love him for who he is and not for the blessings that he's given us, because that stuff can go in an instant, as we've seen with the diseases. And I hope that we can apply this to our lives now and forever. Thank you. Now we can end with prayer. Dear Lord, thank you for blessing us with your word, and thank you for letting us read through the story of Job, and I hope that we can apply this to our lives and be able to glorify you through anything, and I hope that our faith is put into you and that we love you and not your blessings, and I hope that whatever trials we go through, we can realize at the end of the day that you are in control and that you have a purpose, and that you're just almighty, Lord God. And I thank you for all the blessings you've given us, and I pray that we can continue the rest of this week walking through your word and just learning more and just persisting through your word and just applying it to our lives daily.